yokumhlaba endaweni eyichile lalikude wasehamba balika likuthebuke wasehlele uthema isebehlele endleleni wasephumula yoqhubeka ngakusasa uhambo lakho wayipaka walala ngaphansi kwinqola yakhe thema sele ngaphansi kwenqola ebusuku ethongweni wasezi inkabi nyakanyakaze inkabi kwaphela ubuthongo wethuka wevuka uthema ivuka kusebusuku kodwa la wayikhona wasekhona ukukhanya kwabasemini uthema ivuka waphumuka bona khanya kwabasemini uthema bona lokukhanya yasiqhamuka leyo ndoda ihashi yaqhamuka leyo ndoda ihashi ngiyakhumbula yasiqhamuka leyo ndoda ihashi Zito onamandla wonke lafika lelizwe lalelihlupha litharashiya abafazi amakhosi bakhe kuthiwa wayelokhu enqaba kuthiwa waze wancamela ukuthi kuthiwa waze wakhuluma wathetha wathi uncamela ukuthi behambe emhlabeni kunokuba ebashiye baganya amanye amadoda swalahamba yoliza nqamuka kodwa ithema ibuya le ndoda ehashi thiwa yabuya selikhanya emini yasiqhamuka le ndoda yasihamba wasebuyelelana kodwa ingasalala ubuthongo ngoba uthulile thiwa selibuya futhi waselibuya kwesibili wasephuma thiwa yasiqhamuka le ndoda ehashi isihamba namahasha amabili yasithi yafuneka lowo mntwana yasihamba wabuye inkombele ngasalala ubuthongo seqhili wasalakusasa waseqhamuka indoda ibona iza ngengashi yenza le ndoda waseyihlaba ngenza utheme ihlaba ngenza le ndoda kanti indoda yakamkhabele akayaziyo yasifika le ndoda yasifika imtshela umyalezo ophuthumayo ewulethile ukuthi umbiko ingane yagula Nasithatha inkabi zakhe egibela mbuze ishaya bahamba thema ifika ingane ekhulayo yaqala igula yagula kakhulu yahamba emhlabeni thoba phela isonto kwagule isibili yahamba naye emhlabeni kwaphela isonto elinye kwagule isithathu yahamba naye emhlabeni emva kwesonto kwahamba isithathu qala selibuya lelizwe lithi yakhumbula wena mhla ume lapha egqumeni uhlele egqumeni lapha ngegcikeni
kuthi wathi ngamela kufa abafazi yiko ihamba lezi ngane emhlabeni sisendaweni enjalo uBombela wahlupheka wahamba abantwana bakhe emhlabeni kuthiwa esezohamba eyela akathunywa khona uNkulunkulu ezeNatali esebonile usizi ukufa ingane bethuka abantu endaweni bemangela ukuthi kwenzakalani wawashiya wathatha wawashiya amakhosikazi uThema wawabiza wawatshena wasethi wonqamela sekusalo yedwa oqala angisakhumbuli kahle ukuthi oqala uMashabalala zongikhumbuza insizwe eseduze kwami wawuyena unkosikazi omdala wakhe ukusala abanye babahamba omunye ogcina owesifothu ukukhofiza wabuya ethebele uyiBombela wakugana iphepha wayengekho omunye umuntu oyimazi kwaphandle izashe engakabo uBombela waba uBombela mhla ebuye entabeni enhlangakazi izwi limthumela enkulu tholandela izinyathelo zezilusi wahamba wayifika wangena esitimeni engaliboni ikhanda lidophi sathatha sihamba isitimela sibona sishona ezansi okuyilapho wathi masifika wehla lapho wathi mayehla emapondweni okuyilapho lokwatholakala ithempeli okuthiwa seyifoundation eqaleni nesizulu wahlala lapho uBombela wahlala iminyaka dumisa ngengolanda umlando owenzeka lapho kwathi emva kwesikhathi esehlalile wakhuphuka ngogosbe basebuyi esebuyela ewela ukuphukela ebheke izinkulu thothela iqephu wela ukuphukela wasethi niyabona ebuza abantu niyabona labantu abaphezulu bathi ababona wathi nabo abantu ababona baphezulu bahlabelela bathi udedele aphupho satholakala lapho mhla uBombela ezeJudiya waqhubisa lapho thobadala lapho kwenzeka engisabhala thoba sebephuma umthethandele eyenzunkulu izimthumile futhi ebuyele izinkulu uThema ewela unkolozi lapha ngasematuba thoba sephinde kuza abantu ababona yini abantu abahlabelela bethi bezulu besineke sibakade lapho khona batholakala umuzi omthungu kwaBhekuzulu wabona ukuthi uyayenzengozamvula wasethatha indodakazi yakhe waseyiganisele enkosini lokuthokela okuyilapho waqhamuka ihlabelo okuthiwa Iswa Kosu Solomon Ambaleke siyahamba ngizothi indaba yodwa hlale phansi 2022 sambisa isipho kuNkulunkulu wethu ethembaleni singakasihambi siyafona umama ekuseni kuyisabatha yakhaya kade ehlele wenza umsebenzi enzele dadewethu wasiphela umsebenzi ngase ngimthembisa uthi ngizofika ngiyakhumbula sesihambisa isipho lapho sendivale umnikelo
kwase ngivulele ithuba ngase ngiphutsha ngifika nginikele lapha empeleni nganikele kwahamba insuku cishe 3 ngisakhumbuli kahle sase sibuye isilwane ubusuku lelo kwawungalapha ngisesana leso ungale khona umgwaqo lapho ngasediksi sase siqhamuka isilwane sesezulile unyaka phezulu ngime ngalapha eceleni lokhu ibridge lapho lase linika isibusiso kwathi mangivuka ngakusasa kwawusuku kwathi ntambama wafona umama wathi sewuphelile umsebenzi sikhuluma ngalo uNkulunkulu onjalo kuthi wawubika akupheli insuku ey'ngaki ibuye i-answer kosukusebenzisa. Lesabelelo engicela ngaso amazwi uNkulunkulu uMaNazaretha ngizokugcina esabhalwa indlamhlanje kaMayekisa eyisemkhayindeni uthi umzimba usudungazeka maNazaretha ubombela uma elala mayivuka evuke nomaka mabengibuza ukuthi baba wenze njani uyachaza ukuthi kunendoda akayitholayo isesigodini sosizi kodwa mayethi uyayidonsa iyenqaba ithi silapha njena nguwe lemthetho esibophela lapha yabe kwanguwe ngathi uNkulunkulu uMaNazaretha ngasikhumbula masingahamba indlela yokwenza ukuthi sigcine sesizibopha thina ithi ngeviki elidlule ngalo lesihlanu silapha kuyo le ndawo inkosana ithi indaba ukuthi ushamba kakwelele le ndaba sengiyiviki lonke maNazaretha ngoba ngiyakhumbula kwakuvala uJuly ngonyaka ka2022 mangaphosisa ithi imoto mayingena uhighway iphuma la eGoli ngithola ucingo kumama ekhaya ubhuti wami omdala uyena yedwa usebenzayo ubheka umuzi kaMkhulu usekwaziwe ehamba nengane kaMzala ngiyaqhubeka maNazaretha ngihamba nginethemba lokuthi ngiyogida kodwa manje angisazi lize lifike isonto thi usaphila usasibhedlela kodwa akakhulumi kuthi masibuye maNazaretha sasise khona stone ehholo lapho ngacela maNazaretha ukuthi ningishayise ucingo ukuthi makasinde nangempela wasinda wadischarge esibhedlela kodwa ukuthi kusenjalo hamba isikhathi kuphinde kube nokugula okumhluphayo bathe udokotela unobovu emaphashini wayelimale kakhulu ngoba babemgwaza uthi mayechaza uthi babemphendula nangayo umbeze uthi babewufaka bese bekuphendula ngawo umzimba wakhe bebhekise phezulu bembhekise phansi ngacela mina maNazaretha sisekhona sitolo ningishayisa ucingo nangempela sathi masingishaya ucingo wezwa waphendula
kwathi sekusondela izinsuku zokuthi ahambe ayokwenza leyo operation kwakumele ayenze Grace. Akuzange kusabonakala lokho okwakumele akuyele Grace, akuzange kusabonakala ubovu emaphashini. Sihlangene ngendaba enjalo, sihlangene ngothando olunjalo maNazaretha. Bengithi nami ngibonge kwingilosi yalapha ukuthi maNazaretha ushendo ukhumbula umuzi wawo uphuma. Kodwa maNazaretha senze win zokukhumbula umqalo wendlela. Osithanda maNazaretha kwathi lapho uNkulunkulu ethi thina singabantu balapha emhlabeni asikufanele ukugibela entabeni engcwele. Wasicelela wathi kepha abantu ithemba labo lonke liyawuncipha uma bengagibeli lapha entabeni. Uthi uNkulunkulu kumele sigibele siphathe inkomo. Ukuze umuntu kufanele kuba gibele entabeni engcwele umhlangano maNazaretha okuyimanje ikhenana leyo. Uthi uPhomele isitimela samaMpondo bayohluleka sibona bonke abantu abalandela uNkulunkulu noma abazi uNkulunkulu abayoba nawo amandla ukuba bebe nayo inkomo. Wasicelela uPhomele amaze kwafika ekutheni masize lembali masentabeni. Imbali yona esicelelayo maNazaretha ubungcwele ukuthi makusamkele sifanele noma sifaneleke ukugibela entabeni nomhlangano. Indaba esihlangene ngayo injalo maNazaretha. uPhomele ehluphekeni kwakhe kukonke. Uthi mayigibele entabeni esedilikile uthi kwagibela engumfoka mayekisa. Kodwa ekwehleni kwakhe wethe sewubaba wezizwe zonke. maNazaretha akukuningi bengithi ngibonga uNkulunkulu akakwenza ekwenzela umuzi wakhe inkosi kusise phezulu. Ngiyekhetha inkosi enkulu yasebuhleni nyazi ngithamphakame nami sengithindwa insizwa esisuke zaphakama la ngasekuqaleni ezikhuluma indaba ezinkulu ke zalapha ekhaya beyikhulunywa nangesonto ledlule mathemba ukuthi inathesa okushuthi okufundiswayo kwathesa abantu bayakufunda ngempela inkonzo esinayo inkonzo esifikile nathi lapha abanathesa sayifundisa ukuthi yona inkonzo yalapha ekhaya ngoba lapha abanathesa akhulunywa ngamathipoti ahlabelelayo kodwa ke ngashembe amen. Cha abantwana basezulwini ngithi ngikhulume ngogagane njengoba sisesenzukwini zesikhumbuzo salo kuseyiwo May akashintshi insizwe ehlala phansi sezithindile indaba yogagane kusuka libikezelwa lungakafiki sesezweni laseNtabazwe umfowethu akukhona lathi bekhona wazothinta ukuthi
Owathinta ngisho igama leli kababa omkhulu eliqala ngo-I. Imvume ingaba khona. Kodwa ngokufundiswa esakufundiswayo alikho icala analo ngaloko ngoba leli gama leli liqala ngo-I akusili igama liphiwa ngabazali bakhe. Abazali bakhe bampha amagama amabili lawa aqala ngo-M. Kwase kuthi leli lika-I walithola esekhulile ngo-1906 esebhajadisa umfundisi uLishiha. Kwase kwathiwa igama lakho elisha sekuyiZa Shembe. Amen. Ngenzela ukuthi-ke icale leyo ndaba ngoba abantu babethanda ukuthi imvume ibe khona nalapho ingekho khona. Kodwa ngikhuluma indaba kaShembe ubaba omkhulu uGagane. Amen. Sebekhulumile abamethwe bekhuluma ngaye ebikezelwa, bakhuluma ngaye lelizwi limhlupha, limsusa kwalonto abathakathi, lithi hamba Shembe, mina nawe siyodibana eNhlangakazi. Wathi mayesehambile, wayesefika entabeni yomhlangano eNhlangakazi, wayeselinda insuku ezi-14 ethandaza elindele ilizwi likaNkulunkulu ebelele hamba entabeni eNhlangakazi. Wathi mayesefikile phezu kwentaba yomhlangano, wathi ngelanga lika-14 kwathi esalindile phezu kwomhlangano twayefika imimoya eyahlukahlukene, ithi mayifika ihlobe ngayo yonke indlela, ithi Shembe lapha phezu kwentaba yithi esithumileyo. Bese likhanda wabayekisa ethi akusinina elingithumile, ngiyamazi ukujulele. Thoba ukufika izingwe zihlobile zizinhle ziza ngamafu ziza nedumo zimayifika phambi kwakhe zithi Shembe njengoba ulapha phezu kwentaba yomhlangano yithi esithumile. Ethi Shembe cha njengoba ngilapha kwentaba yomhlangano akuyini elingithumileyo, ngiyamazi ukujulele. Njengoba lalifika noma zayifika lelingo nasenkosini uJesu uKristu ilingindile tunamandla abona njengoba ungadlili ukudla kanjena yini ungakhombi labatshe ephenduka isinkwa bese uyadla ngoba lento ilambela yikho. Sho njalo inkosi yasePhakameni ilanga ithi wonke amadimoni ayasho ukuthi angishele. Uma idimoni selifuna ukunqoba, selifuna ukwehlula, liyafika lithi nguShembe, musukwenqaba, yenze lento engiyishoyo bese uyayenza. Ngokuthi kusho uShembe, kanti idimoni elifikela ibiza ngoShembe. Ayifike esho njalo phezu kwentaba yomhlangano ongameyisa. Shembe yithi esithumile lana ethi chabo, akusine ngithumile, ngiyamazi ngithumile. Lokwathi ngelanga lika-14 thokwezona lentokomo kwesidumo lukhamba eMpumalanga. Uthi wathi mathi uyaqalaza wabona izihlahla zihalalisa, wathi uyabheka wabona utshani uhalalisa, wathi uyabheka amagquma engasekho, wathi uyabheka imango engasekho. Uthi wezwa naseziqwini zakhe zokuvuma, uthi wathi uyabheka utshani biyahalalisa, uthi uyesabeka uza nemkhosi. Uthi wayeseguqa ngamadolo, wayeseyahalalisa. Kwathi indoda eyayifaka ezimhlophe kusuka phansi kuya phezulu, eyathi mayifika yayikade iphethe itreyi. Lana etreyini kwakade kukhona isidlo, neyathi mayifika phambi kwakhe wayeseguqa phambi kwayo le ndoda yasezulwini, yayisikhipha isidlo esimukelisa sona, wayeseyasidla. Amen. Uthi manje lesi lesasifikela le ndoda iphethe esibaxoxa uthi ngibheke intaba yomhlangano yimvuka kaMayisa. Uthi kodwa ngathi masengehla konke masekushintshile ngase kuyise konke abamkhonzayo sekuyise wayonke lephela abeni nangapha umhlaba naphezulu ezulwini. Uthi ulimi lwelwane namatshe notshani uthi ngangehla phezu kwentaba ngase ngilwazi. Miningi imisebenzi kaShembe ekhombisa lokho ukuthi ulimi lokungaphili waluzwa elwazi ukubona okufikiwe lokungaphansi komhlaba lokwakukhona engakabibikho yena ngokwasenyameni. Wayesakwazi ukubona efike ezizweni abatshela umlando walelo lizwe ukuthi amakhosi ona nokuthi ekhuluma indaba zakhe ezasenzeka ezinye esesezweni lasentabazwe yena ngokwenyama.
ngoba uthi ngathi magibela phakathi abakumhlangano ngathi uma sengehla ngase nguyise wayo yonke into ekhona emhlabeni. Amen. Kodwa akuyona indaba engithanda ukuyixoxa. Lelu shemba ngivumele. Ngixoxe ngale ndaba ebengiyihlabelela. Ethi hamba wagijima kakhulu amaqhuma nentaba ehambe memela abantu abamemela loludumo lwasekuphakameni. Lokwaze wafika eminyakeni lapho khona inyama yakhe ikhathala khona. Ngifisa ukuthi ngixoxe leyo ndaba. Kuthi mhla yakhe sisondele useyanyamalala emzini wasekuphakameni akazazi ukuthi kuphi. Yasuka inkosi langa esikoleni izombheka ekade ifunde Fort Hare eUniversity yaseFort Hare. Malifika emzini wasekuphakameni izombheka imtholi. Iyahambe yombheka uzula imtholi. Iyahambe yombheka eqola yaze yamthola. Thiwa-ke yathi mayimthola yamtholele ehlele emzini waseThemba. Thiwa yakade ehlele ehlathini. Wayathi mayihlela lapha ehlathini ishethela amanzi okugeza. Ecele wacele lapha ehlathini bemlethela amanzi okugeza ageze. Thiwa mayifika yamtholele phansi esiyabuza ithi baba wenze njani yini walala abhlungu kangaka. Ufunani endaweni embi kangaka. Shembeke lokho afika kulelizwe akaza busa. Umuntu uyebuke ethi hawu ushembu nakho konke uyajabula abantu abangaka imize emngaka. Kodwa yonke lento ushemba ayitholi ngisho isikhathi lethuba lokujabulele. Babamkhulu ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso wayesenayo imizi iminingi. Nomuzi wasekuphakameni wawusukhona. Nomuzi lona waseThemba engikhuluma ngawo kwakuomunye wemizi yakhe. Ayikhuluma indaba yaseThemba. Uma kodwa umfundisi uShabango uthe insizwa ekade isuka emzini wasekuphakameni yayisiyakwasekuphela unino ezala amantongomane abaqinati waseyithuma wathi kuthumise enkosini baba benze kanjalo noma khona ukudla okuhle bese bephaka bese behambisa okuthile enkosini ubaba omkhulu bathi abamazwe ayengakudla kakhulu wayekade ethi nje chofu bese nikeza abanye abalambile. Tshayise waphuthumisa lensizwa amaqinati emzini waseThemba kanti izothi iqhamuke ngemumba imthole ezothandazela abantu. Yathi mayiqhamuka ngapha ngemumba yabona ephuma amaphiko ngapha ngemumba ithi yajika igijima yaphikelele emzini wasekuphakameni yafika biyama wayo ithi hawu mame ngitheni yafika kanti umkhulu namaphiko babe kade bembiza ngomkhulu. Uthi hawu mntanami uboneni useyixoxela into ezalayo. Uthi bamkhulu kwathiwa yani mayifika lensizwa ubamkhulu ezizigi wasiwagoqa amaphiko akhe ngokusheshsha ibuyela ngaphakathi kuye enyameni. Kodwa ngikhuluma indaba yokuthi uShembe wayenemizi eminingi ngalesikhathi engikhuluma ngaso. KwaZulu emampondweni nasesilungwini. Kodwa wahamba wayilalela ehlathini walala phansi. Isiyabuza inkosi lapho uthi baba kwenze njani? Uthi hayi mntanami njoba ngilapha angiswele lutho. Uthi kodwa bengizobuza kuNkulunkulu.
ukuthi uma ngihambe emhlabeni kuzosala kwenzakalani ngokuNazaretha. Lento yakhe engithume yona engisuse emazweni akithi izophela noma isazoqhubeka ibe khona na. Ithe hena mntanami uNkulunkulu ungiphendulile. Uthe uNazaretha akusoze kuphinde kuphele emhlabeni. Uthi njengoba wabona amanazareth khona ephambili uthi kuzisikhathi labo amanazareth ababaningi khona kakhulu ngaphezulu kwalokho okukhona. Amen. Eprofeti alele khona njenganamhlanje. Uthi kuzisikhathi uthi njengoba yabona namhlanje kukhona abantu abangangena emgidini. Uthi kodwa kuzisikhathi uthi abantu babaningi ngokuthi nongenayo imvunulo uyoboleka imvunulo angene emgidini. Abantu babaningi ngendlela eyisimanga. Uthi uNazaretha ayokhula kugcwala umhlaba. Ngoba iyona nto babamkhulu ayekhathazeke ngayo kakhulu uNazaretha. Ngithe ngikhuluma ngaleli verse bengihlabelela elithi ngiyahamba ngikhathele. Ngibongqwebo mase kukhonza ukuphama ingqwebo. Lithi leli verse ke ngiyahamba ngikhathele ngiyakulelo lizwe lobovu. Uthi verse 2 wakhona lelo lizwe alidingi lutho. Siyawuhlala ngokwenama. Siyawuhlala nobongekile kulelo lizwe lokwenama. Ubaba mkhulu uma evuka lapho bese khuluma lento enkosini lange lapho khona avuka nesihlabelelo esithi izalo emazulu siyibonile inkosi yethu sivela thina kwelizayo siyibonile inkosi yethu. Eshinkosi lamalanga ngoba wathi mayibona ethola impendulo yokuthi uNazaretha lobu abusezukuphela wayesetshelwa nangenkosi ezayo emva kwakhe inkosi lamalanga yike ethi mayikhuluma namaNazaretha ethi imbali ngeinhlobo zayo ayikhanyi njengayo. Wayesephikelele entabeni enhlangakazi esehamba uhambo lwakhe lokugcina olentaba enhlangakazi ngoJanuwari ka1935. Wathi mayifika phezulu kwentaba enhlangakazi ilapho lafika khona thandazo umthandazo owenziwa India kuphela ogama lalo wathuno oyinkobe engake ngakhuluma ngalo ngokuphenduka kwalo liyabuzwa ke mayisethandaza. Ngithe uma ngikhuluma ngithi baba omkhulu into emkhathaze kakhulu uNazaretha kuphela. Uthi mayethandaza uthi inkosi yamazulu umhlaba masinyane uzongibiza ithi ungalibala abantwana bakho amaNazaretha endweni. Ithi ngiyacela Nkosi uma ngihambe emhlabeni laba bantu laba ngibashiye esandleni sakho ngingabashiye ezandleni zezitha. Futhi ngicela ukuthi uma ngibashiya ubaphe umoya wakho bengancane njengamanzi bengaze bahlukana njalo nje. Ekhuluma ke ngamaNazaretha. Amen. Uthi ke makhulunywa nabefundisi uthi befundisi kukhona umkhosi omkhulu ekumele wenzeke emzini wasePhalameni khona indle kufanele ivulwe wayibiza ngegama lakhe. Uthi kodwa ngiyadabuka mfundisi ngoba omunye wezikhulu zasePhalameni uyobe ngasekho ngalesi sikhathi kanti usho yena. Namhlanje ngizwa ukuthi angicacise leyo ndaba ukuthi ubaba omkhulu ngaphambi kokuhamba kwakhe wakhuluma kakhulu ngokuhamba kwakhe engakahambi. Wavalelisa kakhulu baba mkhulu engakahambi emhlabeni ngoba wenzela nomuntu oyecabanga ukuthi le ndaba propaganda yabhalwa abantu ababezona uShembe ethi uShembe wandiza azayazi ukuthi ayilona iqiniso. uShembe ukuhamba kwakhe emhlabeni wakwazi ngaphambi kweminyaka emihlanu engakahambi emhlabeni. Ngo1930 wayeseqalile ukukhuluma ngokuhamba kwakhe kodwa uzahamba emhlabeni ngo2 May 1935. uShembe ke wakhuluma kakhulu ngokuhamba kwakhe. Thothi mayekhuluma abantu benganaki ukuthi lokhu ukukhuluma ubaba ukukhulunyiswa yini base ngathi iculo lakhe lento yokuhamba kwakhe. Ngoba abantu mabeyambuka ubaba uyaphila uyasina nasemgidini nebanga elide uyahamba futhi maye endaweni yoshumayela yini engabe sithatha umphefumulo wakhe. Kanti yena usiyakubona uyazi ukuthi uzohamba emhlabeni.
wabuya umhlangano wahlala emzini wasePhameni uthi mayehlele emzini wasePhameni uthi mayezophuma emzini wasePhameni esephikelele kwaZulu eyobulika ehlala kaMjadu ayetha lingenanga ezulwini uma ezophuma emzini wasePhameni thowa engasahambi ngeenyawo zakhe ayekade gaqa ngamadolo phansi bembuza abantu baba kudalwa yini ukuthi uhambe ngamadolo phansi kwaze kwazwela kumakhosazane agcine semthungela iziponti azoyibeka lapha emadolweni ukuze ekwazi ukuthi mayigaca ngamadolo akhe angaphucuki wayegaqende ngamadolo njalo sehamba ngamadolo nemizini wasePhameni bathi mabembuza ukuthi baba kudalwa yini lokho athi ngihlonipha indaba enkulu ezayo eshula ngaphuma Scott esho phula phansi ngekho uphuhle masango lomzophaba ugubho nje emamba bethuka unkanzaba abili bayeza uJadumo unkwancoko noShefstone umthana umlungu abantu bayefika bathi alihambe lelivangele ephele komhlaba lapho izikole nomkolishi wayekhuluma ngaleyo ndaba ethi njengoba ngihamba ngikaqa ngamadolo umzongo wasePhameni ngesaba leyo ndaba ezayo namhla ehamba babamkhulu esegcina ngenyama yakhe emzini wasePhameni twahamba gaqa ngamadolo kwaze wafika lapho athola khona ukuhamba ephikelele kwaZulu waqala khona enelisiwe emakhehleni kaMjadu uthi umjadu angangenile ezulwini bantu abami kufanele sihambe songenisa umjadu ezulwini umjadu wenza inkinga wadla imvula mlomo yomuntu ongakholwayo indodakazi yakhe wathatha indodakazi yakhe umjadu wayegayisela umuntu ongelona iNazaretha wadla imvula mlomo kaPhondo uPhondo wayese imali enkulu ngaleso sikhathi ngenze sazi ukuthi mathiwa uyagana noma ugana umuntu ongakholwa wenza icala kuleli baba ngoba senze kunezinto zetrend manje yonke into siba yinhle yenziwe ithandeke noma abantu bengayithandayo shembe isuke iyicala akulato phela kulapho kuzokulapho ngisho abazali bakho ngoba umzali wakho eNazaretha akavumelekile ukuthi ayidle lenkokelo noma lawo malobolo alowo umntongelo wasePhameni imfundiso yakuleli bande kuyengathi ke insizwa kuyize ikhuluma lento kube ngathi khona ezikwenzayo noma zimakha iterritory indaba kaShembe lasho njalo ilapho belafika khona wayesethinta lezi ndaba esekukhulunyiwe ngazo uthi ngihambile ngithe bengiyobona Nazaretha asesigodini sosizi uthi ngithe uma ngifika uthi bangibhokela ngolaka bathi sinjena siboshiwe silapha uwe owaqinisa umthetho uthi njengoba niliboniso lami libovu uthi omuze wathatha itshe wangijijela ngalesweni le ndaba ebixoxa namhlanje wayekade ukhipha amakhela kaMjadu esigodini sosizi uthi basebengijijela ngetshe uthi wathi ukhuluma benkulu ngalelo la uthi ngithe uma ngibheka esiqukweni salaba abantu uthi ngabona omunye umfundisi wami uthi inkinga ngalo umfundisi wami usekhona enyameni usaphila lo mfundisi engimbona esiqukweni salaba abantu ingozi ke leyo engasehlela nangehlela nje ngiguqe kanje ngikhuluma indaba kaShembe kanti ngale kwelizayo ngilahliwe kanti ngisesigodini sosizi ngiyaphila bonke ngithi uma ngikhuluma abantu abathawula nangishumayela kushuthi ungwele kushuthi uyayo ezulwini kanti ngokaShembe ngisesigodini sosizi ilapho uyakhona wathi kule mthetho awukho namunye umthetho engizokula uthi ke umakoti abanamhlanje bantu abamkhuluma ngensuku zakhe evalelisa esezohamba uthi umakoti uyabake namhlanje bantu abami ngithophayo kaphuze kakhulu ngithopemayo kabheme kakhulu olala namandiya akalale nawo beyishulu wayibala zazaningi izinto akade efundisa ngazo abantu wathi noganda amakhosikazi abantu akagani bemalinga kakhulu wazi waphinde omunye phakathi ehamba nabo wathi wena ngeke sabonana na umuze bengitshela ngawo ngoba wena ulale nenkosazana wephula inkosazana uthophuza abaphuze kakhulu awusekho umthetho uphula kule mthetho lapho mayisuka lapho sekuzohlala phansi bantwana basezulwini engadini mayisuka lapho wahamba waphekelela phoko lamathongo emseleni kulezi ndawo apha enyakatho washumayela ibanga elide khona wasebhambathisa nabantu
abaningi kakhulu ngehathi indaba baye bexoxe bemnandi abantu basenyakatho wase baphathisa abantu abaningi kakhulu khona kwesamfundisa umbazini wabaphathisa wabaphathisa wayesebuya umayibuya uyakhuluma naye kade hamba nabo uthi njoba ngithule kandlela ngiyalamula ngikhuluma ngobaba omkhulu esezohamba emhlabeni uthi ngiyalamula ngilambuliphe semkhathini udumfaka njengamanje uthi mama ngizoyela ePhameni noma ngizoyolala kwaZulu na uthi amanazarete ayangibamba kodwa ke ehamba lokwathi uma ehamba wayesehla esitobhini ephikelele emzini wasemkhayideni la afika khona amanazarete akhona esevele emhlangabezele lembongolo waseyigibela lembongolo uma efika emkhayideni thi umuzi kusukela esangweni wasemkhayideni kwakade kudlalwa isundu phansi bemhlangabezile babamkhulu wangena wasefika ewundlala umhlangano emzini wasemkhayideni wahlala umhlangano ubaba omkhulu ngaleso sikhathi efika emzini wasemkhayideni inyama yakhe yayisithanda vele ukuthi bebuthaka wayesephathekile mayifika ke emzini wasemkhayideni wahlala waqhubeka nanemsebenzi yasezulwini ekwakufanele ayenze ngaleso sikhathi ake ngikhulume ngale ndaba ngizobuya kule ndaba engiyixoxayo uverse 2 wale ngoma ebengiyihlabelela uthi lelo lizwe alidingi lutho ithi siyohlala nokuqala kulelo lizwe lokwenama uthi uma ehleli nabo emzini wasePhameni uyababuza uthi sekuphele 20 eminyaka ngihamba nani uthi angiyeze ngangibuza kodwa ukuthi mina ngubani uthi angazi noma anazi noma ngiyindiya noma ngiyumlungu ophendiwe wenziwa ukufana nani angiyeze ngangibuza ukuthi ngubani uthi kodwa abantu abami kuhle la ngibizela khona uthi kuhle ngokuthi umuntu mayeselibonile lelizwe ngibizela kulo angathatha ngisho umbese enqume ukuze ezokwazi ukuhamba emhlabeni alibone lelizwe ngibizela kulo uthi kodwa mina ngizuya lapha uma ngisuka la angazi noma uNkulunkulu uzongibekela elangeni noma uNkulunkulu uzongibekela enyangeni uthi kodwa la uNkulunkulu awengibeke khona ngiyokunikhumbula uthi ke manje emkhayideni sengizohlala phansi ngoba emkhayideni vele kulapho la ngidinga khona ngenzela ukuthi nomuntu engamcacele kahle indaba kaShembe ukuthi yini yona lena ngiShembe wani kodwa azi ukuthi khona indaba kaShembe yaphila mayifika emzini wasemkhayideni ngesabatha le-27 April wakukhipha wahamba wayosondisa ngesonto wabashadisa abantu abagulayo abaphilisa ngisho umfundisi umngoma wayekade bambekile ngaleso sikhathi lapho la hamba khona wathi umngoma kugula wena kanjena mngoma na phila mngoma ngoba wena kufanele ungcwabe mina kusime kumele ungcwabe wena waphila ngaleso sikhathi umfundisi umngoma uma helele usebiza amakhosazana ngolwesithathu la ngomhlaka wa-May usebiza inkosazana ekade imbhalele uthi bhala lamazwi ubhala ke lamazwi asengomeni isihlabelelo 220 ngizocela nje ukuthi ngiwafunde bembekezelele abayingcwele wabafundisa ke waseyitshela amakhosazana waseyitshela inkosazana ukusuka kuverse 6 ethi inkosi yamazulu nomhlaba masinyane uzombiza ungalibala abantu bakho amaNazaretha ayingcwele vuso omunye endlini yami ahola abantu bakho umnike inhliziyo efana naye yakho umphathi umgcobe ngamafutha omusa inyama yami ikhathele izolala ethuneni umoya wami uzovuka wembathi inyama entsha kwaphakade bengizele nanini ngiyoba khona
Uthi ngisho umuntu esebonile la ngibizela khona ngawuthatha ummesa inqubo ukuze bonele lizwe ngibizela kulo. Lela sithembise ngalo engomeni yeshuma athi umuzi wamaNazaretha lapha siyakhona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nonyaka. Ziningi indaba esingayilanda ngoba bamkhulu ngiphuthume le ndaba bafowethu bese ngihlala phansi abantu bawuze behlubuke. Uma esesemkhayideni ke esephilile nomfundisi umngoma usethi ke mayise wabhalile lamazwi seyinika inkosazana iphuma iyafunda inkosazana yayisiphuma igijima iyobikela abakhokheli ikhali inyembezi kuthiwa kwenze njani manje ukhalela uthi ayinceke yenkosi yami nceke yenkosi yasishiya yini uthatha wayese bafundela lamazwi la athi ungalibali abantwana bakhe amaNazaretha encane wayese bafundela wona lamazwi la thoba qhubeka isililo singakaze sibone wasemkhayideni inkosi ikhona lokwathi ekuseni ngomhla ka2 kuMeyi kwezwakala sekuseni sekuyisikhathi sesonto sekukhona umemeza isonto uyabuza ubaba mkhulu ukuthi ubani obiza isonto na ntsheleni lo muntu athuba seniqala ukuzenzela ngisekhona na kuzoba njani mangasekho ntsheleni athule lo muntu lo wayesebiza abantu wathi wozani phathani iwashi nibheke isikhathi umphefumulo wami uzophuma ngase enyameni nisiqophe nisibhale phansi nibheke isikhathi isidumbu sami siyongena ngaso enhlabathini naso nisibhale phansi futhi wayesethula ke lo muntu owayethofa inkonzo yasekuseni nangempela besibehlala eduze kwakhe omunye wayekade ehlele eduze kwakhe babamkhulu ngaleso sikhathi wayekade umphathi wensizwe emzini wasephalameni uhlala edini wakwaNtombela nangempela kwathi ngo9 ekuseni umphefumulo wabo babamkhulu wasuyaphuma enyameni kodwa mayibashiyana lamazwi uthi niqophe phansi lezikhathi isikhathi umphefumulo wami angathi enyameni nesikhathi inyama yami ngena ngathi ngoba ilezo ikhathi lezo ngiyongene egundini lishaya insimbi yokungikhumbula abayongikhumbula bonke ngaleso sikhathi nami ngiyokubakhumbula lapho ngiyobe ngikhona uma sibuthele la senze inkonzo ka6 sisuke senza leyo nkonzo yokukhumbula isikhathi abakhulu kwangena ngaso elibeni amen yingakho eguqa la ethumika isiguqo ethizela isiguqo ngicela lingithandazise konke asuke licela bese kuyenzeka ngoba bamkhulu izwi lakhe ushembe akusho ushemba kweli phansi izwi balweni phansi uma ethi abakhumbula lapho kuyobe ngikhona nami ngiyobe bakhumbula wayeshinde yiyona yingakho esikhumbula njalo masicela shembe sicela ukuthi manje uyasipha ingenxa lawo mazwi lawo wathi uyaphumula ke umzimba wakhe ebukhayideni wasuthathwa nje emzini wasePhame la wafika wabekwa khona isho njalo ithi umzimba wami mawulala kuyothi laba bayongibeka khona ithi lizeningangcwabi ngebhokisi uthi kodwa umzimba wami la uyobekwa khona uthi mina ngiyoncibilika kuyokuna imvula ezigugule la kuyophuma amafutha emzimbeni wami uthi imvula ziyogugula ayongena
yonke aze ayongena olwandle uthi abantu bayothi baphuza amanzi kanti bephuza mina shembe uthi umuntu uyolala uma avuke ekuseni athi ayingeke sekunophakeni sekufuna ukuba uNazaretha uthi uyolala umwese avuke ethi sekufuna ukuba uNazaretha uphuze mina shembe Amen. Nangempela wasuyabeka umzimba wakhe emzini wasekuphakameni wasuyamula amen kwakuyihora lesithupha ntambama ngoba kwa exam yokumbili libala alazela bheka kwase laze ungangena yile ndaba abantwana ebudeni nambe ngazi ukuthi kuningi kangaka ngicela into ethelelo wena nabasezulwini ukuguqa isikhathi eside nginibelesele isikhathi eside ngeindaba engapheli ngicela into ethelelo makhona abathintekile amen akuyona into ukuthi makuthiwa kwabiwa inkonzo kuthiwa akusine kubhedelwane bese kuba umuntu ozoguqa isikhathi eside akusiyinto enhle kodwa ke bengizama ukusika nami lapho sasikelwa khona amen ukuze abantu bazazi nezindaba lezi zasezulwini amen cha bantwana basezulwini sengicela ukubuyisela umnikazi wayo shembe inkosi kusene kuzweni Nkosi yami kelithemba lami ngiyakhetha ngiyazolwedla nasezulwini Nazaretha angiyazi ngizoyibiza ngani lento eyenziwayo njengamanje ayilo umqhubile hayi ngeke lebhombe izaphelelwa amabheke engisasuma uyathithiyela kuvusa omunye ngithi awuyaphela nalokho phinde kulanda omunye ngithi hayi ngisasuma nalo uyaphela umuntu uzoqeda Thaku uyoqeda umbhobho ukuthi awupheli kuvusa omunye kuvusa ushaya naye cha kushuthi impela ube bengiyogcina ngaphakamanga bengiyobe ngonile ebusweni bakhe lo uqile umfana wamolase eindabeni zakaNongoma hlala kahle ethempelini ngaphansi komuzi waselinda amen Nazaretha ngithintwa ilo msebenzi esikuwo woNazaretha ngaphansi kwegama lokuntwana ekuthiwa iNathesa mkhulu Nazaretha lo msebenzi esikiwo ngiyafisa sengathi singawo ngiyafisa sengathi futhi ungalimalele ezandleni zethu kule ndaba enzela ukudlula kiyo isikhathi ngiyacabanga sesilimele ngonyaka ophelile unyaka ngibusuya ngasemaphethelweni isikhungo saseThekwini okuyi-University of KwaZulu-Natal i-Eduty kunowandi ubaba uyafika lapha uyobona abafundi indaba enkulu ngiyafisa ngokulesi sikhungo engathi leyo nhlahla singayizuza
Manazaretha kodwa indaba engizokhuluma ngayo indaba eyenzeka kuba bengakafiki ubaba uNyazi wezulu ngonyaka ophilile engakafiki eJude. Le ndaba yayikhulunywa umfoka kaMzila owuchair kwakhona lapha eJude. Uyikhuluma emva kweviki uba befikile le ndaba kodwa yenzeka uNyazi bengakafiki. Uthi umfoka kaMzila kufika intombazane izokuza ithi hayibo lo muntu obefikile lana kanti ubani? Uthi hawa kanjani na? Isiyaphi le ntombazane ithi ekhaya angisakhumbuli kahle isibongo. Ekhaya asikhonzi kwaShembe noma siwa kaNazaretha kodwa kwathi ngelinye ilanga lele ebusuku kufika umkhulu uthi kimi ukuza nomuntu ayeza naye umuntu nje obabe ngangakhona ukumbuka kahle owayefake ijazi lemnyama elenze phezimhlophe emahlombe ngizoyikhathula le ndaba. Uthi ngilethele nangu umzalo wakho kusukela namhlanje mntanami nangu umzalo wakho. Ithi ngididele ile ngale ngididele ukuthi hayi nangu umzalo wami kanjani ngoba phela lo mkhulu angimazi. Uthi kwathi kusenjalo iphaphame le ntombazane ngizoyikhathula kakhulu le ndaba. Ithi le ntombazane ilokhu livela leli phupho kulethwa lo muntu kuthiwa nangu umzalo wami. Uthi ngelinye ilanga igcine ifikele na ethi kusukela namhlanje yimi umzalo wakho. Ngikhuluma ngeliyenza umuntu ongakholwa eNazaretha. Le ntombazane ifunda khona lapha eJude. Uthi kuyaba sekenzeka ngelinye ilanga isedolobheni ithi mayisedolobheni igcina ibambezeleka isuka lethi edolobheni kuya requesta eyilungu ophothi nani. Abe siya requesta le ntombazane iserequestela ukubuyela endlini. Uthi ifika imoto ayigibela uma ifika le moto uthi into yokuqala yangimangaza labantu babili emotweni. Uthi kanjani waphela iride yami babili kanjani abantu. Uthi hayi esheshe echaza ushayele hayi umngane wami lo ngiphezelile vele umsebenzi wami ogcina lo sengishayisa. Uthi hayi nginganaki. Uthi seyihamba imoto ngihleli ngemuva uthi mangithi ngiyabuka lapha phakathi kweduro phakathi kwakhe no driver unommenzi obomvikazi. Uthi le ntombazane ayikhona lusho uvalo manje. Uthi thema ifika kule ndawo kunama robot lapha imigwaqo nje yahlukana angiyazi ngahlola omunye usuku kumele ungenele ngasemali esabo omunye udlula phambi kwecampus. Uthi le moto kuthema kumele ingene yadlula yabisangena. Uthi abantu le robot elilandelayo ngaphambili uthi yaqala manje yamemeza hayi kwenzakalani icapha seyilokhiwe amawindow avaliwe wonke. Uthi kuthe njalo kwakhuluma izwi athi wena uvula umnyango awufuthi. Uthi yathi uthi yewena phuma. Uthi ngawuvula umnyango uthi angazi ngoba yayilokhiwe yavula kanjani. Uthi ngathi ngithi ngiyabaleka ngayibamba zambili zantathi inyawo ngawa. Ithi ngithema ngithi ngivusa ikhanda ngivukela phezulu kwezicathulo ezimnyama. Uthi wangikhahlameza lo muntu wathi hey sukuma ngithebaleka wena. Uthi ngasukuma uthi ibanga kwakusele ibanga nyana ukuyeresi yami kodwa ijubane ngokomqondo wami iminute elikhulu ngangiphosa emnyango waseresi. Uthi ngathi mangibuza ubuye umqondo ngumbuza umuntu engamphithe emnyango waseresi uthi kwenzakalani. Uthi wangibuza nathi kwenzakalani. Uthi kanjani ngifika kanjani lana ngoba manje isimo ngisuka uthi hey imoto ehamba ngazo noyibantana wena uthi imoto emnyama la enkulu. Ithi mayichaza le ntombazane ichaza imoto kababa ubaba ifike ngayo lapha eJude. Uthi mayimbona lo muntu ithi hayi ngeke lo muntu uye lo kwathiwa nangu umzalo wami. Amen. Ngibonile namhlanje ngamehlo umzalo wami. Nazaretha indaba enkulu eyenzeka umuntu ongakholwa ifika ngokuhle bani ngokuhle benathesa ngokuthi nathesa engekho eJude. Ya ntombazane yayingekho kubona lokubuhle. Nazaretha ithi yathi mayimchaza uthi impahla ayigqoka ubaba wayefake wona lo mjiva lengane yawubona lapha. Wayefake wona lo mjiva. Nazaretha indaba enkulu lena ngiyafisa nathi engazi ukuthi lo msebenzi singewona ngoba bakhona ngelinye ilanga abayosizakala ngawo. Ungazi Oh
Zina zibamnandi, ilikuwa kala no group.